Lijaha lakamyeni ye-Big Band yendzaweni yakoGoboyane lithi licela lisito eziveni lokuthi imane yakhona kuyekela kweba. Leli jaha lithi linenkinga yekweba timbuti kangangokube soboshwe emahlandla la-13 ngenxa yokuthi njalo nje nakaphuma ejele kuphindze kumfikele ukuthi akaphindze futhi yebe letinye timbuti. Nkosi Ngiphile Myeni wendzawo yakaGoboyane ne-Big Band lapho esifundeni saseLibonjeni uhlaba uyawulawula umkhosi yezweni seMaswati kusisimelekelele njengoba sowukhathele kuboshwa. Myeni uthi soboshwa emahlandla la-13 angenela into yinye ejele njengoba umuntu lo weba timbuti tebantfu. Myeni uthi njalo angaphuma kuyabe sekuba khona kumfikela ukuthi ahamba aphindze futhi antshontshe letimbuti. Kanti-ke uthi sowufuna lusito kulabo labangamelekelela kokuthi ayekele kangangekuthi sohamba wafika nasemasontfweni lapho afuna khona lusito. Nkosi yami nabakithi nakethu ngilomuntu obuya ejele yebhodi lo ngaqali-ke futhi-ke nalokuboshwa licala lami linye solo ngibane ngiboshwa. Yebo-ke mhlambeni angathi ngathi ngibeke kanjani kubasakade, kepha nje ngingabeka ngokuthi anginamake anginababa ekhaya, mina ngihlala eBig Band kaGoboyane. Nginaku ukuganga stock theft. Nkosi yami nabakithi angisatholi lokuthi kahle hle noma semaloyo yini. Yebo-ke naloko esola kukhona ukuthi indlala mhlambeni ngoba phela vele angifunze ngulo ngazangafunza esikoleni yagcina ka-4 kude la mhlambeni lakhona umsebenzi angathola khona so sengibathe-ke mhlambeni-ke ngiphola kuboshwa toti-ke Big Band ngiyatiwa bhalekani ngijike khona kumathapha nakhona bangathi kuya ku-11 years ejele ekhathi solo stock theft. Nasenhlangano khona ngike ngadusa nakhona nge-stock theft. Sengithi-ke Nkosi yami asengimane ngisumele impilo yami ngoba lento angisayithandi kahle hle angisayifuni empilweni yami. Sengisukumile-ke ngihlale ngibona le-TV ekhathi ejele babe Mejaville lapha abasita abantu abaningi laba njengami. Myeni uthi ngekhathi-ke yasejele ufundzile kutfunga ngako noma angatfola umsebenzi wekutfunga noma loyo longamchasa ngawo-ke umshini wekutfunga timphahla angakwati-ke kusungula ibhizinisi. Nhlanhla-ke lenhle-ke wona msakade wami ejele ngike ngisitakele khona kakhulu ngasitwa-ke ngibabe esikwabule wafikele khona bengingade lutho vele wangifaka emshinini ngafundzela umshini wekutfunga ngawufundzela ngendlela lesimanga. Mina nje ngikhuluma nje libhuluko leli phethe amaphethini ngathi wasika ngiyakwati ukuhlanganisa ibhuluko ngithunge nje nesigqoko naso ungimake elangeni ngiyakwentela ulipansula uyinini ngiyakuthungela isigqoko sakho sibe sihle. Myeni uthi uyacela eziveni seMaswati njengoba akusamphathi kahle lokuthi utawulitshela kupho kungena aphuma ejele ufuna nalokuthi lo moya wekweba letimbuti ube-ke ngilomkhweshelako. Lo-ke longaba nelusito lwakhe Myeni angamshayela ku-7844 2922 7844 2922. Beyakhanyisile Mabuza Endzabeni Temsakato eChongwe Maswati.